xong nữa nhớ xong nó sẽ hơi chưa nó tôi nói cho nít chặt gì cho sai sợ đâu nó chỉ ở nít gì tốt pi ở tê nữa bây giờ cho nên có nhau đâu có tận nó chỉ mong bao tê là nó đi là tí chỉ tao khi rồi có lấy theo xin bao tê nó lấy theo nó tốt cái chữ lúa tái thì cho mà bây giờ tôi vào tôi chế giờ tôi sẽ cả con như anh đi chế nó hoàn sợ thì tôi nhủ là bây giờ tôi cho bây giờ tôi bươi chứ nó chỉ bé cho con mấy chỉ thế đấy chỉ bé bươi chứ bây giờ chứ đi phải mua ít rau cơ có chứ một tiếng nó thì tiêu tao khá hay liều thì một tiếng sau đó nó chỉ xong nó khá uốn đua nó đó gì một tiếng nó thế chỉ bảo cho là uốn trả liền rồi thì chỉ xàiយកកเลยlà một phần gì hết chị sẽ xong nó là bòយកlấy trả lại xong hết bún bao tàu té qua lấy trả lại là bên này rồi nó chơi lại rồi chỉ có coi cho bố khử nhát chứ này tôi chế chỉ chơi tôi mới chế lỡ cũng nhớ đã có lia lỡ cô cho tên là cơ bây lúc chế thì có lá ta rồi nó tôi giờ thì xe tôi thì mà lại giờ đang đâu tôi cứ bắt tay rồi liền tàn hay con tạc là giá khăn tàn nửa mà con nó đợt này là họ tạc là lại hạt bắp cắn nữa bọn họ phun té đợt na cứ họ ba đợt na đợt lơ rồi bù ngu đó hắn phun xào phen cút chuyện
น้ำมาดังไฟอยู่นี่เอาเนาะวันน้ำมาดังไฟนี่เอาเนาะthứ tôi bỏ lên đâu bạ sao hả nè luôn nó trời nó thứ tôi chỉ mà đi mua lỡ đâu có đâu đâu chỉ trong đó sơ tôi nói chuyện mua một cái gì cơ tới chỉ không bây giờ cái gì lấy chị nên đâu có khổ đây tôi nó cứ lá ta này tôi khổ tôi nhá bây giờ nó ta chỉ ở tôi ở tế đua rồi lo một tế chỉ lý chấp lỡ một quả lý ta đã cúng rồi con à cho đứa này cho mẹ không như cho nó cho chị cho chỗ nó chỉ tôi tế lỡ tôi muốn tới ba tới chuyện nó tôi ở sau lỡ có chỉ số trong bộ tay bộ lấy tờ ta tay mua lấy nó ta tay giờ lo tay giờ dùng cô rồi chụp thôi chó rồi sẽ tiền nó sẽ mỗi lý nó ý có lý ta nó phải cho nó chỉ mua rồi nữa còn nó thứ lớn cục gì đi theo chỉ cả chỉ mua xe gì chứ không tới mua có hết tan chút xua chó tên là nó mất chó bài ta sẽ chút xua chó thì là tôi chỉ cần là nó với một chỗ ta nó chỗ ta nó ta nó đi như là hộp thiêng rồi xịt thôi mất chết thôi một té hỏi cho con là bố mua hộp liền thò món nó ta này cho chó liền chiều là một phèo như thứ té chỉ có bông bì một té là nó số một lít ta chọn ta rồi ini gì sẽ cả nhân nửa nhân quả đi mà hả nhân nửa nhân quả đi mà bỏ nửa không bị nhiều lệ khâu
เขาอยู่เขาบนมันลอยอยู่บนกลางขึ้นมันผมไม่ที่สีบนเก่งมันร้อนเขาแต่สุดเลยเลยมันต่างไฟมันเจอเขียวหมดมันเล็กเขายืนเหนือละทางสมาแต่มาไก่เลยลงมาอยู่เพียงนี่ผมอยู่ท่านผมมีบนอยู่นะผมอยู่มันอยู่ปลาเล่าให้ตัวมันอ้วนมันเหนือที่เราเล่นแต่ที่มากเหมือนเนื้อส่งมากเนื้อผมเนื้อผมเนื้อเออถ้าที่จะเห็นออกพุ่นเอาต้องเพียงกว้างเหมือนพอปกแดดๆหน่อยนึง อย่างเนาะ nó chọn phương nó chân khó mà khó mà un thì mà mình เราสวยเนื้อน้ำบ่ khó chăm cái keo กอตาสวยน้ำบ่เป็นลูก mình đi bàn phút nữa nó หัวเป็นบ่ thì nó hiện mình đi xa mà กินดอกลาตัวเขาโยนนอดใช้หน่อยต่างตัวชัว ไว้ถามคนไทยนี่ขายผมเป็นซื้อวันยาซะเนาะมาไปวันลูก bàn nha sẽ lời mới mượn này là buộc hồ hết คนนั้นเขาซื้อเหนือเขาต้องทำขึ้นเหนือ 2 ngàn 3 hai เป็นนี่เอาหันกับหมายให้อยู่หันบ่แบบนั้น ขันย้อนไปเศร้าให้เท่านั้นให้ต้องเศร้าให้ของมันนี่เอนั่นแต่มันนี่เอแต่วันยาเขาเออมันปลาไหลไปเลย บอกกันเรากล้ามไอ้นี่ได้อยู่เรากล้ามไอ้ลัดเขาหมดนี่ได้อยู่เขาปัญญายามนี่เบื้องของเขาของเรากลางบ่มีจะกกนั่นแหละหันไปเบื้องไหมให้เรากลางฟังเนื้อให้มาเขือนะมีมันไม่ได้ขุดนั่นแหละของเขาบ่เฮงเนี่ยของมามัดเพื่อมาห่างอ้อมได้นี่อันนี้บ่มาทางที่แล้วจะเส้นไอ้เนี่ยทำไว้มาขุดทำไมปกติช่วงนั้นเขาป้าสิก็บอกเขาเท่านี้ก็
เลยไหนนี่ก็ทบปอนจีกดอกแขน ต้องค ที่ว่ากลับไปถ้าบอกว่าถึงเข้าไปตัดดอกแขนเลย ยังหัว ำเพิ่นก็ส่วนนี้ไปสองลังห้อนนะเพิ่นหัวจองนั่งยิงห้อนไปเราตู้มาจะ1 โมง 2 โมงจะไปเนอะไอ้เลยก็ได้นัดเดียว เอาเมื่อคืนรู้สึกว่าไปอ่ะจะไปนั่นแล้วจากนั้นก็เจ้าวันเบอร์สี่ไปตอนเดินตกกุ้งสวาเนี่ยนะประมาณนั้น อืม เดี๋ยววันนี้มาแต่ตอนวันนี้ไปเนี่ย